kushika lakini sijui vile niliweza kushika. Sikujisikia lakini ikafika wakati nikajisikia, nikaambiwa watoto wamekimbilia mamako. Nikijaribu kuamka nilikuwa naanguka sababu hiyo stima ilikuwa na nguvu zaidi. Iliniaffect mkono zangu zote mbili, ya left na ya right, sababu nilishika ikaungua mkono yangu zote mbili. Kwa corridor nikicheza na nilikuwa kuna mahali kumewekwa shuma ndio mtoto yoyote akiweza kukuja kuanguka, na pale kumewekwa shuma kumesementiwa. Sasa tulikuwa tumekanyanga hapo pale tumesementiwa, tulikuwa vijana 3 na pale kulikuwa kumesementiwa, tumesimama hapo tukiangalia kwa uwanja watu wakicheza mpira, nikajipata nimeguza stima. Kwa sababu kuguza stima sio kama kuchomeka na maji, na hizo siku zote nimepitia nikienda operation mpaka ikafika ya 7. Bill kinyete kuma riria twanjiririe bill ni thiete ikiambatagira na rate ni tondu mahinda macio arekagwo arathiaga thieta, bill no irathiaga na mbere na kuhaica na njira nene kinyega kinya milioni na ngiri 100 ria kindu kinya hau tukinyete. Kugo ni koretwo challenge kuriha bill tondu bill ni rathire na mbere kuongerereka makiria. Koretwo na medical cover ya NHIF, na NHIF ni ituriheire ngiri 100 thiini wa milioni iyo na mbeca iguru, na ni tukoretwo tugithie kugeria kurora kana no metikire guturihira mbeca makiria yoguo, no ni hakoretwo he challenge tondu ni tucokete kuo maita mana niguo tugerie kana ni meko approve tondu kwina procedures imwe ciekirwo thiini wa thibitari thiini wa mitinirie yake ya moko, na kinya umuthi matire ma approve. Koguo tutiwe kiria gitumite makoro makirega ko approve mbeca icio, no kinya hau tukinyite maratuteithirie na ngiri 100 tu. Twi haha uguo mwana ndari arahona wega moko ni tondu no arathi na mbere na gwiko dressing, na thutha wa dressing kwina maundu mangi egubatara ni tondu no muhaka anjiririe therapy, no muhaka anjiririe ongoro ni magitwira ni tugubatara akorwo agithie therapy etagwo occupational therapy niguo ahote kwanjiriria kwiruta uria eguikara na riu uguo atari moko. Na ningi ni turabatara korwo no kuhotekeke ekirwo moko mangi maria mekagirwo andu gwikira artificial hands iria cikuhota gutuma athire acoke ringi thukuru, tondu Fita ni ena miaka 12 ne class 5 ni arabatara gucoka thukuru ringi athi na mbere na muturire wake. Gwa thaa ici ni twa dischargeirwo about 2 weeks ago, no tondu tutiri twahota ku raise milioni 1 ni tu holdetwo ni thibitari no niguo tuhote gucaria mbeca tumanengere mbeca iria marabatara niguo na ithe tume thibitari-ini ino. Ngoro yakwa ni koretwo igicaya ndarora riu muturire wa Fita no wacenjia biu, tondu agikorwo ni uria tene Fita ni mwana handu wa king ni arahota gwika maundu, ni kuhota gwikira maundu na gutwarithia maithikiri. Ikio nikio kirakorwo changamoto nene tondu aranjira riu mami ndikahota ringi gutwarithia maithikiri kana guteithia, na ni koretwo ngoro yakwa igicaya tondu ndiyo ni atia njagirwo gwika kana ni atia